mwaramukanye amahoro mwese muteze amatwi imvo n'imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki 13 z'ukwezi kwa mbere mu 2024. Nkuko nabibemereye ubushize, uyu munsi turakomeza ikiganiro twabagejejeho mu cyumweru gishize, kuko igihe cyatugereyeho impaka zikiri zose bituma ndetse ducamo ibice bibiri icyo kiganiro. Icyo kiganiro cyavugaga ku myanzuro y'agateganyo yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Akanama gashinzwe amatora Seni katangaje yuko umukuru w'igihugu ucyuye igihe Felix Tshisekedi yatsinze ayo matora n'ibice 73 n'ibice 34%. Moise Katumbi aza ku mwanya wa kabiri n'amajwi 18 n'ibice 08%, naho Martin Fayulu aza ku mwanya wa gatatu n'amajwi 5 n'ibice 33%. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ariko bahise bamagana ibyavuye mu matora, bavuga yuko yari amatora y'abaringa ko yabayemo uburiganya bw'agahomamunwa. Abatumire bacu muri icyo kiganiro bari umushingamateka Emmanuel Ngaruye Muhozi wo mu ihuriro Union Sacrée ryashyigikiye Felix Tshisekedi, Wilson Twitegure ukuriye urubyiruko rw'Imasisi rwo mu ishyaka Ensemble pour la République rya Moise Katumbi. Twari kumwe kandi na Joseph Sebarenzi, inzobere muri politike no gukemura amakimbirane. Muri iki kiganiro kandi turaha umwanya bamwe muri benshi batwandikiye bashaka gutanga ibitekerezo muri cyo. Muracyari kumwe na Ferenga Kwaya. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Mu kiganiro cy'ubushize rero twagombye guca mu ijambo Wilson Twitegure, kuko igihe iki kiganiro kimara cyari kigeze. Ni nawe rero uyu munsi tugiye gutangiriraho tugakomeza aho yaragejeje. Nagendaga musubizamo imibare yavugaga kubera yuko yasaga nkaho atari y'ukuri. Nk'ingendo z'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yavugaga yuko ngo zageze kuri 600 mu kiringo yari amaze cya mbere cy'imyaka 5, cyangwa se ubuso bwa Kongo yavugaga yuko ari miliyoni 20 kandi nyamara ari miliyoni 2. Aha yarageze rero ho yavugaga ibya hegitari ngo abaturage bahingamo muri Kongo. Miliyoni 80 z'abakongomani bagomba guhingamo muri Kongo. Inzara iratwishe kandi dufite ministre wa agriculture, dufite abaministre bose, inzara igizute iratwishe. Okay. Ikibazo cy'abantu ba Union Sacrée ni ukuvuga gusa ibintu batazigera bashyira mu bikorwa. Ngaho jya ku cya kane wari ugeze ku cya M23 cyangwa se M23. Nageze ku kibazo cya M23. Bwana journaliste, nani mugenzi wanjye yavuze ngo Gatumbi nta gihe na kimwe yigeze yamamagana M23. Muri aba journaliste murabizi umuntu wabaye wa mbere kwamamagana M23, akondana u Rwanda, akondana Uganda, akondana Burundi ni Moise. Yarabivuze ku ba journaliste ba RFI, nani Christophe Bavuvier byo niwe wamubajije ibibazo, aramubwira ngewe nagiye nzemera yuko M23 inyuriye ku Rwanda, inyuriye ku Uganda, inyuriye ku Burundi, ntago nzayemera n'umuti gumwe ize ifashe abagwanyi mu gihugu cyanjye cya Kongo. Ikibazo cya M23 nagifatanya n'ikibazo cya etat de siège. Est-ce que etat de siège yo Tshisekedi yasizeho yaje kudusaidia nk'abakongomani? Hakuna, ntabwo yadusaidiye. Ariko ibyo nawe yabyemeye. Ntabwo yadusaidiye. N'ikindi kinangaje nuko perezida bamubajije abajournaliste baramubaza etat de siège ni bite kitari kuzana amahoro mu akara gace twayisizemo. Ibyo yasubije ndabizi, nkurikiranaga amakuru cyane. Yaravuze yuko etat de siège ni abantu bo mu Nord Kivu na Ituri baje kumureba ngo ayishyireho. Nimba yarayishyizeho, eske kubera iki itazanya amahoro? Etat de siège bayishyizeho dufite Masisi, etat de siège bayishyizeho dufite Rucuru, etat de siège bayishyizeho bagenzi bacu batari mu nkambi, bamaze kwishyiraho niho twagiye mu nkambi twese, buriya turi gutesekera mu nkambi. None si bwana journaliste honorable Muhozi yatubwira yuko imanda nubwo yayibona Gisegeti azadukorera iki? Azabishobora?
kuvuga menshi ntabwo ariko kugira iteko yakora ahubwo none mwe mubona mwifuza ko yakora iki kugira ngo hagaruke umutekano? ni muri porogaramu agomba kubishyira na muhozi inzi yuko na porogaramu ya perezida ntabwo ayizi. ibyo bakora ni ukujyana umutungo wa kongo hanze y'igihugu. ariko noneho umukuru w'igihugu we yarabivuze agiye guha ubushobozi ingabo ze, niyo gahunda. none si bwana journaliste agiye guha igihugu abasoda bacu ingufu. warebye ukuntu yazanye EAC mu iki gihugu cyacu. EAC yagiye yaturiye amafaranga yakoze iki? ariko agiye kuzana sadeke. sadeke nayo yaraje. sadeke nayo ni ukuza kutujya amafaranga. ariko ubushize muri 2013 sadeke yaraje itsimbura umutwe wa M23, urabyibuka nawe? ndabyibuka ariko ayo mafaranga yose bwana journaliste n'izi myaka 5 turangije ayo mafaranga yo bashyira mu gisoda cyacu. buno tuba dufite abasoda bashoboye kudukingira imipaka, bashoboye gukubita bandi bakabakubita, kandi n'ibi bihugu bidukikirije bikagira ite bikatwubaha. ne ikintu cyo bagomba kureka bari abantu ba yesakre bareke kuvugaguzwa, kubera kuvugaguzwa ntacyo bizagize iki gihugu. bareke gukora amadisikuru gatagira akamaro, bareke kuzana amanuwa gatagira akamaro. gusa nari nkubajije wowe ubona hakorwa iki kugira ngo umutekano ugaruke? ntabwo wansubije. umutekano kugira ngo ugaruke, bo bafite guverinoma yabo barakora, twebwe turi opozisiyo, turindiye ikirava mu matora, kubera aho turi buno turi na matora ba proclame by'agateganya. hazabaho proclamation definitive izakogwa na rukiko rukuru rushinzwe amatora. aho bigereye buno, aho turi buno ntabwo turi mu guverinoma ya coalition kuvuga yuko natanga ukuntu bagomba kurimburagura zino mitwe zitumereye nabi. niba twakura nangwa nibifuza yuko dukorana natwe tukabyemera, tuzakora hamwe imitwe twese tubyige hamwe. naho buno ngewe aho mpagaze ndi opoza. reka noneho tubaze Joseph Sebarenzi, yabumvishe mwese, ngira ngo aragerageza kudufasha nawe agereranyije n'amakuru afite nubwo arahitabiriye. ariko bwana Sebarenzi, urebye ibibazo byugarije Kongo muri iki gihe, muri imyaka 5 Perezida Felix Tshisekedi agiye kongera kuyobora iki gihugu, ubona azabishobora gute? Kongo ifite ibibazo byinshi cyane ku buryo kuvuga ngo perezida ibyo bibazo azabirangiza mu myaka 5 ntabwo byaba ari ibintu realistic, ntabwo byaba ari ibintu umuntu yakwizera. ariko urebye ko mu myaka 5 ya mbere atarafite experience yo kuyobora, kuko ntabwo yigeze ajya mu buyobozi, kandi kuyobora ko ntabwo byoroshye. urebye ko muri iyo myaka 5 amaze hari experience yagize, agomba kuba azi ibintu byapfuye naho byapfiriye, ku buryo mu myaka iri imbere ashobora kuzagira icyo akora. ariko gutekereza ko azabirangiza biriya bibazo byose ntabwo byoroshye. kera mu buto niwe wajyaga akunda kuvuga ngo le président de la république n'est pas un magicien. ntabwo perezida mbega ari nk'imana cyangwa se ari nk'ababa magicien ngo avuge ngo ibi birakozwe ngo bikorwe. ni ibintu bitoroshye. ni ukuvuga Kongo ifite ibibazo bya administration, ifite ibibazo bya corruption, byo kurya ruswa, nta infrastructure ifite, nta mihanda ngo usange hari imihanda myiza ihuza amaprovince. mbega ni ikibazo. noneho ikagira n'ibyo bibazo by'intambara, wenda hari turabigarukaho. ntabwo byoroshye kubikemura mu myaka 5. imyaka 5 burya ni mike cyane. ariko ikindi, uretse ko noneho hafite experience, burya Kongo ifite ubutunzi bwinshi cyane. Kongo irusha ibihugu byose byo ku isi amabuye y'agaciro cyangwa se n'ibindi byo bita natural resources cyangwa se resources naturelles, irusha ibindi bihugu byose burya. ariko ikibabaje ni uko abaturage ba Kongo bari mu bakennye kurusha abandi bo ku isi bose. urumva ni contrast, ni ikinyuranyo gikabije, ni paradox. kumva rero ko ariko ngarutse ku byerekeye ubutunzi ifite,
ubwo butunzi ishobora kubukoresha kugira ngo ikemure ibibazo byinshi cyane ifite. Ni ukuvuga ifite abayobozi beza, kandi mbona uriya perezida Tshisekedi afite ubushake. Kongo ifite ubuyobozi bwiza, ishobora gukoresha ubutunzi butagira ingano ifite kugira ngo ikemure ibibazo bikomeye ifite. Urebye amabuye y'agaciro Kongo ifite ni amabuye y'agaciro akenewe ku isi cyane cyane muri ibi bihe. Ziriya modoka ubona zateye zikoreshwa electricité, ibikoresho byayo amabuye y'agaciro menshi ava muri Kongo. Iyo urebye aya telefone ya cellular dukoresha, izi za ordinateur dukoresha, ibikora byinshi bya ngombwa biva muri Kongo. Ifite za diyama, ifite ubutaka bwera, ifite za peteroli, ifite amazi, nta kidafite Kongo mu by'ukuri. Ibyo rero abanyekongo bahagurutse bakabikoresha, bifite umutungo uhagije kugira ngo ukemure ibibazo byinshi bafite. Bashobora kubaka imihanda ya ngombwa, bashobora kugira amashuri meza, bashobora gukemura ibibazo by'ubuzima, bakubaka za hopitali n'iki. Ni ukuvuga ngo yabikora, yabishobora. Noneho ugiye nanone ku kibazo kindi gikomeye kibangamiye Kongo, ni ikibazo cy'umutekano cya ziriya ntambara. Nk'uko wabivuze nyine, muri Kongo hariya, cyane cyane muri Kongo y'Iburasirazuba, hari imitwe yitwaje ibirwanisho irenze 100. Ntabwo iyo mitwe itangiye ejo bundi, ahubwo byatangiye cyane cyane muri 1996 ubwo intambara ya mbere iriya bita ngo ni intambara ya mbere yo muri Kongo yatangiraga, ubwo Laurent Désiré Kabila yatangiraga iriya ntambara afashijwe n'u Rwanda na za Uganda n'u Burundi n'abandi. Byatangiye icyo gihe, birakomeza kugeza uyu munsi. Ariko ubu ngubu intambara ikomeye ni iriya ya M23, bavuga ko ari leta y'u Rwanda ibiri inyuma, uretse ko leta y'u Rwanda yo bihakana. Biriya rero nabyo ntabwo mu by'ukuri ari ikibazo cyagombye kuba gikomeye ku gihugu nka Kongo gifite ububasha gifite. Ni ukuvuga ngo Kongo ishobora gufata ibihugu nka biri Uburusiya cyangwa Ubushinwa cyangwa se za Turkey, bakababwira bati hariya hari ahantu hari za mine, za minere, muzifate, muzazicukura imyaka 10 cyangwa 50, ariko muduhe indege z'intambara izi n'izi. Izo ndege zikagenda zikarwana. Ntabwo muri ibi bihe tugezemo ukeneye cyane cyane kugira abasirikare bajya ku butaka ngo bajye kurwana, ahubwo abafite ibikoresho, abafite amafaranga yo kugura ibyo bikoresho bikomeye nibo bashobora kubikoresha, ugasanga intambara nyinshi barazitsinze. Ni ukuvuga Kongo ishobora gutsinda ziriya ntambara, ariko ntabwo no kuvuga ngo kurwana gusa ari byo wenda bizakemura izo ntambara. Tshisekedi yanagerageza nanone, akongera akagerageza, nubwo mbere yagerageje ngo ntibimukundire, ntibishoboke, akagerageza uburyo bwa diplomasi, akabana neza, akareba uburyo yaganira na mugenzi wo mu Rwanda, kiriya kibazo cya M23 kuko nicyo gikomeye kigahagarara. Hari na biriya bibazo bindi byatangiye by'uriya witwa Nanga, nawe ushaka gutangiza intambara. Biriya ni ibintu bibi cyane. Biriya ni ibintu nabyo byakemurwa hari za diplomasi n'ibihugu bya Uganda n'ibihugu byegereye Kongo kugira ngo izo ntambara ze kuba. Ariko ibyo ari byo byose, nubwo izo ntambara zaba, Kongo ifite ubushobozi, ishobora kwishakamo ubushobozi bukomeye bwatuma ziriya ntambara zitsinda, cyane cyane ko Kongo inafite n'abantu bayishyigikiye, ibihugu bishyigikiye. Nubwo biriya bihugu byo muri bya East African Community byananiwe none agasa naho Tshisekedi yabyirukanye, ariko hari biriya bihugu byo muri SADC noneho byaje. South Africa ifite ubushobozi bukomeye, Tanzania izazamo nayo ifite ubushobozi bukomeye. Ni ukuvuga ngo Tanzania na South Africa bafatanije n'ingabo za Kongo, ubushize nibo birukanye M23 mu 2013. Ubushobozi bakoresheje n'ubu ngubu buracyahari, bashobora kwirukana. Ni ukuvuga rero ngo Kongo ifite inshuti zayifasha kurangiza ziriya ntambara. Kongo ifite ubushobozi bushobora kurangiza intambara. Icyo bagomba gushyiraho umwete gusa n'ikintu cya organisation, cya administration, cya strategy, naho ubundi biriya bibazo bishobora kubona ari ibibazo bishobora kurangira. Ariko kwirukana umutwe wa M23 ntabwo birangije ikibazo cy'ibyo urimo uravuga,
kandi bavuga ko bari bagiranye amasezerano na Tshisekedi mbere y'uko ajya ku butegetsi, ayo ngayo ariyo yatumye bongera kugaruka hariya. Icyo kibazo ntabwo cyaba kirangiye. Icyo kibazo rero nacyo kigomba kurangira, kuko kurangiza intambara ntabwo ari ugukoresha gusa imbaraga, ahubwo burya uburyo bwa politike nibwo burangiza ibibazo neza. Ariko iyo uri umuyobozi ukoresha byombi, ni ukuvuga ngo ugomba kwitegura mu buryo bwa gisirikare ukaba ufite ubushobozi, noneho ku rundi ruhande nabwo ukarambura ikiganza ukavugana n'abakurwanya abo ari bo bose, barimo n'abariya batangiye ejo bundi bananga, bariya batabo muri M23, ku buryo ibibazo bavuga bashaka gukemura mukarebera hamwe uburyo byakemuka bitagombye kunyura mu ntambara, kuko intambara imena amaraso, ituma hari abantu bababaye muri ubwo buryo, ugasanga bagumana umujinya, ugasanga bashobora kongera guteza intambara. Ni ukuvuga ngo Kongo igomba gukoresha uburyo bw'intambara, igakoresha uburyo bw'ibiganiro n'abayirwanya, ikanakoresha diplomasi. Ibyo uko ari bitatu bishobora gufasha Tshisekedi gukemura ibibazo Kongo ifite, nubwo nyine ibyo bibazo birakomeye, ariko ubwo buryo butatu unakoresheje cyane cyane ubutunzi Kongo iryamyeho nta cyayinanira. Kandi ngewe nk'umunyarwanda nakubwira ko ziriya ntambara zirimo kuba muri Kongo zihekura abanyekongo, natwe ziratubabaza. Abanyarwanda bo bifuza ko babana neza n'abaturanyi babo muri Kongo, abantu bavuye za Gisenyi bakajya guhahirana n'abantu bavuye za Goma, kuko turabavandimwe. Reba n'ubu ndi umunyarwanda, ariko ndavuga ikinyarwanda nkumvikana n'abo bagenzi banjye b'abanyekongo. Ni ukuvuga ngo twebwe nk'abanyarwanda n'abantu bo muri kariya karere dukeneye ko ibihugu byombi bibana mu mahoro, abantu bagahahirana bakuzuzanya. Buri gihe ufite igihugu nka Kongo nka kiriya gifite ubutunzi bungana kuriya, kikagira umutekano, namwe mugira umutekano, kandi ubwo bukungu namwe bubageraho, icyo twifuza. Ariko urumva byageze ahantu hakomeye, ariko muri politike bibaho ko abantu bagera ahantu nk'ahari haruhije, ariko bakongera bakajya hamwe. Ku cyo bareba ntabwo ari ukureba ibibazo personnel, ahubwo ni ukureba ngo ese u Rwanda na Kongo bifite inyungu zihe zo kubana mu mahoro, kandi izo nyungu koko zirahari, nizo rero bagomba gushyira imbere. Tshisekedi rero afite umurimo utoroshye, abanyekongo bakwiriye guhaguruka bakamufasha, n'abariya muri Ensemble pour la République n'abazira za opposition zose. Buriya bagomba kumenya ko buriya Tshisekedi yatsinze byarangiye, agiye gutegeka, kandi niba ari we yatsinze ntabwo ari ukuvuga ko yatwaye imyanya yose ya politike muri Kongo. Hari abadepite bava mu ntara hirya no hino, bava muri za Masisi, bava mu turere twa Rutshuru, bava muri za Katanga no mu province yandi yose. Abo nibagende bakorere mu nteko, izo nzego zatowe mu ma province, ari abaguverineri, ari abashinga amateka bo ku rwego rwa province, ari abakonseye communaux. Abo bose nibagende bakorere hamwe, bumve ko ikiri imbere si uko hari Tshisekedi watsinze ari wayo perezida, ahubwo ikiri imbere ni uko Kongo ifite ibibazo bikomeye. Ibyo bibazo bikomeye birasaba yuko abanyekongo bose bahaguruka, akaba aribyo bafatanyiriza hamwe kugira ngo babikemure. Ariko nubwo ubuze utyo Bwana Sebarenzi, uyu waje ku mwanya wa gatatu witwa Martin Fayulu yahaye ikiganiro BBC gisata cya Newsday, avuga yuko ntabwo bazemera ibi bintu byavuye mu matora uko byagenda kose. Yatanze urugero, aravuga ati ntabwo byumvikana ukuntu Tshisekedi ashobora gutsinda Ipanzi aho Mukwege aturuka. Ntabwo byumvikana ukuntu Tshisekedi ashobora kujya iwacu ngewe aho nturuka akaza nk'aho ankurikira amajwi. Ntashobora gutsinda Kinshasa, ntashobora gutsinda Kivu, ntashobora gutsinda Beni. Yagiye avuga ahantu hatandukanye, avuga ati niyo mpamvu rero twebwe biratubabaje cyane, tuzakora imyigaragambyo mu mahoro, ariko ntabwo tuzemera ko Tshisekedi ayobora kino gihugu. Ayo ni amagambo akarikiye atandukanye n'ibyo urimo uravuga Bwana Sebarenzi. Birumvikana, ariko urumva ntabwo nk'uko nabivuze kare, ariya matora uburyo yatunganijwe yararimo inenge, birumvikana. Ariko urebye uburyo Tshisekedi ari imbere
ntekereza ko nubwo amatora yasubirwamo uyu munsi akaba mu mucyo wuzuye, uretse ko turi abantu ntabwo turi abamarayika, ariko amatora asubiyemo akaba mu mucyo uhagije, Tshisekedi afite amahirwe y'uko yatsinda n'ubundi. Kuri icyo kibazo cyo kumva ko hari Bukavu yatsinze kandi ariho Mukwege akomoka, wibuke ko ari naho Vitali Kamere akomoka, kandi Vitali Kamere ni umuntu umaze igihe muri politike kirekire, ni umuntu uzwi cyane hari Bukavu, ku buryo ngira ngo ashobora kuba afite abantu bamushyigikiye baruta abamukwege. Icyo ni kimwe. Ikindi uretse muri Kivu rero, hariya hepfo muri Sud Kivu, umanutse gatoya nanone hariya hepfo mu bavire cyangwa se abanyamurenge, uzi ko mu badepite yari afite harimo n'uriya w'umunyamurenge witwa Alex Gisaro, uriya nawe ni wo mu ishyaka rya UDPS rya Tshisekedi. Urumva afite abantu bamushyigikiye hirya no hino. Muri za Rucuru za Masisi afite abadepite benshi bakomoka mu mashyaka ari muri buriya alliance y'isakre ya Tshisekedi. Ikindi ni uko Tshisekedi mu byo yakoze mu by'ukuri bishobora kuba byaramufashije nyine gutsinda, ni uko yiyegereje bariya abantu bari basanzwe bamurwanya batari kumwe, barimo uriya Vitali Kamere, akamuzana muri guverinoma, akamuha umwanya ukomeye, noneho akamushyigikira muri aya matora. Akongera agafata uriya Jean Pierre Bemba ukomoka muri Equateur, akarere gakomeye, nawe akamushyigikira. Urumva aho naho yahabonye amajwi. Kandi wibuke ko Tshisekedi ukomoka muri Kasai, za Kasai ubu zabaye nyinshi, ariko kera zari ebyiri zikomeye, zifite abaturage benshi, kandi uzi ko kenshi muri Afurika abantu bakwiye gutora abantu bene wabo, abakomoka iwabo. Izo ni province abanyakasai muri Kongo, n'abantu benshi cyane, kandi uzi ko nyine Tshisekedi ni umunyakasai. Iyo ushyize hamwe rero ibyo byose, ukanashyira hamwe ko ari umuntu wagize imvugo yo ku mugaragaro yerekana ko ahanganye n'u Rwanda, nabyo biriya ziriya mvugo ze zikarishye nazo zatumye abanyekongo babona ko ashobora gutsinda. Kandi burya nk'uko ubizi mu bihugu byose, umuperezida uri ku butegetsi iyo hariho intambara akunze kongera gutorwa. Ibyo byose byamufashije gutorwa. Naho bariya nyine bavuga ba Fayulu nyine bababaye ko batatowe, Katumbi uvuga ko atatowe, niko bimera nyuma y'amatora. Buriya baracyafite umujinya, baracyababaye nyine ko batatsinze, ariko nyuma y'igihe gito ibyo byose bizarangira. Ibyo ari byo byose nk'uko nabivuze, Tshisekedi buriya yatsinze. Icyo akwiriye gukora gusa nuko akwiriye kwegera abo ba Fayulu, akegera abo ba Katumbi n'abandi bose bamukwege, akababwira ko icyo bakwiriye gushyira imbere ntabwo ari inyungu zabo ku giti cyabo, ahubwo icyo bashyira imbere ni inyungu za Kongo ifite ubukene bukomeye bagahangana nabwo, Kongo ifite intambara ya M23 bagahangana nayo, Kongo ifite iriya mitwe yitwaje ibirwanisho muri Kongo hirya no hino bagahangana nayo. Ibyo ni byo by'ingenzi. Nabegere rero, kandi ngira ngo yaravuze ko intsinzi ye ni intsinzi ye, ariko ko ni intsinzi y'abanyekongo bose. Ibyo rero abikoze akegera iyo opposition intérieure, akagerageza kuvuga n'abari bamurwanya bakomoka bava hanze, akagerageza gukora diplomasi n'ibihugu bimwegereye, akagerageza no gutunganya administration ku buryo umutungo ukoresha neza. Kongo nta kidafite kugira ngo ikemure ibyo bibazo. Mu by'ukuri dutegereje byinshi kuri Kongo, dutegereje byinshi kuri buriya butegetsi bwa Tshisekedi muri myaka 5 iri imbere. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Reka noneho turangize kino kiganiro mbaza Wilson Twitegure. Aya magambo Joseph Sebarenza avuze, urumva ataguhinduye ibitekerezo ku buryo twarangiza hari icyo uvuga uvanyemo cyafasha mwebwe muvuga yuko mutari ku butegetsi, mwatsinzwe mu byavuye mu myanzuro y'agateganyo y'ibyavuye mu matora, urumva ntacyo biguhinduye ku buryo byagufasha kubaka igihugu? Joseph avuze amagambo meza, wenda we hari igihe ari we inyo sacre yayashyira mu bikorwa. Ubwoba mfite ni uko abantu ba inyo sacre bagira amagambo nka yariya ariko ntibayashyire mu bikorwa. Icyo kibazo gihari. Ikindi
byo wamubajije, Panzi kwa Mukwege batoye Gisegeti, kwa Martin Fayulu batora Gisegeti. Kwatangira ikiganiro mbikubwira yuko amatora gabaye go twemera na amatora gabaye ku itariki 20, agabaye ku itariki zikurikiraho ntabwo tuyemera. Niyo ntambara dufite y'amatora yo kurwanya amatora gabaye nyuma y'itariki 20. Reka turangirize kandi noneho no kwa Emmanuel Ngaruye Muhozi. Bwana Muhozi, nawe ukurikije ibyo Sebarenzi avuze, atanze icyo navuga nk'inama ati nimwegere abatavuga rumwe namwe nubwo bavuga yuko batsinzwe, ariko nimubegere mubashyire mu butegetsi. Gusa hari ikibazo mugenzi wa Wilson Twitegure akomeje kugarukaho cyane, aravuga ati mwebwe mugira imvugo ariko ntimugira ingiro, nicyo kibazo mufite. Ibyo byombi urabisubizaho iki? Abatsinzwe bazi ko ari abakongomani, bazi yuko ubukungu bwabo bwa mbere ni Kongo. Ni ukuvuga yuko abo ngabo ntaho bakwiriye gukora opozisiyo yo kuvuga ngo niba tudatsinze byose bipfe, niba perezida watambutse ataduhaye nature tugabanana cyangwa tubimene. Abo ngabo ntaho bakenewe kuko abo ntaho bafasha igihugu. Ariko abaopoza b'ukuri bariya banyine bafite muri bo bakumva yuko Kongo nibwo bukungu bwabo bwa mbere bakwiriye kubufasha. Abo ngabo bose tuzi yuko batazaja kure nubwo bataba bari mu butegetsi, ariko bazafasha kuko opoza atanga proposition. Opoza ukuri arakritika, aranegura, aranegura, ariko akanavuga ati ahangaha byari bikwiriye kugenda guca, agatanga uko abibona. Ibyo ngibyo tuzi yuko iyo batanze proposition irigwa, niba ariyo gufasha igafasha igihugu. Nashatse gushimira bwana Joseph kuko abibona koko abaturage baratoye kandi batambutsa perezida wabo. Urebye nko muri Nord Kivu abadepite bari bahari mu rwego rwa province batowe ni 44 muri 2018, muri 2018. Mwabo 44 24 bose bumbi muri 2018, ariko ubu yasigaranye nka 2 cyangwa 3. N'abari bari nawe benshi muri 2018 bagiye basanga yuko ibyarimo ntaho byafasha abakongomani bose bavayo. Ni ukuvuga ko amatora yagiye neza kandi bwana Wilson arabizi. Ari kuvuga ngo amatora bakwemera na amatora yabaye uriya munsi wa mbere iminsi 20 y'ukwezi kwa 12. None se ko yavuze ngo nta batemwe bafite ngo byabaye, none se ubwo munsi ho byabaye neza abatemwe babo bari bahari? Bakwiriye kumenya ko Kongo nicyo gihugu cyabo. Ibi bimwe na bimwe byaboneka muri logistique no muki, ariko nta hari ukuvuga ngo abaturage nbo batoye Tshisekedi, baramutoye. Nibabyemera ko bategura amatora gandi gazaza, barebe niba Tshisekedi atazafasha abaturage, nafasha abaturage bamuherekeze, natabafasha bakore opposition kugira ngo muri 2028 bafate ubutegetsi. Yavuze yuko hari miliyoni 80 zaho guhingwa, ariko abaturage bakongomani bishuza n'ukuri. None se waterwa ugatera imbuto? Twaratewe kuvana muri 1996 turi kurwanwa n'u Rwanda n'Uganda n'u Burundi, ariko intambara za Mayimayi ntabwo zatangiye muri 1996 bwana Emmanuel. Nubwo Sebarenzi yabivuze nanze kumuciramo, ariko aba Mayimayi batangiye kera cyane muri za 1960. Ni ukuvuga ndi gusubiza mvuga nti aho waterwa ngo utere imbuto. None se nkirucuru intambara ya M23 yatangiye kubaka amashuri nk'iyi bita PEDEL 145 territoire. Ni imishinga ya development yatangijwe na guverinoma ya Tshisekedi yo kubaka amashuri, amacentre de santé mu materitoire yose ya Kongo, ariko M23 biraje. Ni ukuvuga yuko intambara nishira nk'uko perezida yabivuze, kuko ari kubikora. Nibutse Wilson ko perezida Tshisekedi yamaze abasirikare bamaze kubaforma. Ni ukuvuga ko ubushake bwo gukora burahari, kandi twizeye yuko ibintu bigiye guhinduka. Ahubwo Wilson n'abari hamwe nabo ntibazi kuzimu baje ubuntu,
bamenye yuko badakwiriye ntabwo bari aho ngaho ngo bavugire umuntu yuko ari perezida wabo nangwa ameze ate, ahubwo ntibavugire Kongo, bakorera abakongomani bava ikuzimu baje ibuntu, bate kureba byose bikozwe na Tshisekedi, nanjye birimo guhurana na Tshisekedi, wabone yuko byose ari bibi, n'ibyiza byose babyita bibi kubera ko atariyo batambutse. Kongo niyo ya mbere. Kimbabaza n'icyabaza abantu benshi ni ukubona ko abahopoza benshi bari abatabivuga n'ubutegetsi benshi, iyo Kongo itameze neza ahubwo usanga abo bishimye bakavuga bati noneho uriya perezida aratsinzwe, ni twewe turafata ubutegetsi, aho batamufashije kugira ngo Kongo ibe neza, ahubwo ugasanga kenshi baza kwifatanya na aduwi uri kuzambya Kongo kugira ngo berekane ko perezida yatsinzwe. Ibyo bintu ni ibintu bibabaje muri Afurika, cyane cyane muri Kongo. Nzi ko bibabaje kubona Rucuru Masisi itaratoye, ariko abakongomani ba Rucuru na Masisi ndabashimiye kuko baravuze bati nta kibazo, ntacyo bitwaye, Kongo ni manza yava mu cyoba cy'ubutegetsi. Tuzi ko Tshisekedi namara kuba perezida azashyiraho ingamba zose zo kugira ngo akure akarere kacu mu maboko y'abagambanyi, noneho nyuma natwe tuje mu matora. Okay, urakoze cyane umushingamateka Emmanuel Ngaruye Muhozi ku kiganiro waduhaye, urakoze cyane. Murakoze namwe BBC, murakoze n'abari kukumva bose. Ngushimire nawe Wilson, twitegure kubona waje muri kino kiganiro. Ndagushimiye cyane bwana journalist. Ngushimire nawe Joseph Sebarenzi kubona waje gufatanya natwe muri iki kiganiro cy'Imvo n'Imvano. Yewe urakoze Fere, kandi mwese mugira umwaka mushya muhire. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Reka rero noneho tujye ku batumire bacu dufite Olivier Mbabazi. Olivier Mbabazi, ushobora kutubwira aho uherereye? Muraho. Umwaka mwiza. Kuri twese tusangire. Yemerereye mu karere ka Rubavu muri Mahoko niyo nkorera. Ndi umuforomo nkora ku ivuriro ryigenga. Olivier rero waratwandikiye ushaka gutanga ibitekerezo ku kiganiro twabagejejeho kuwa gatandatu ushize, cyagarukiye hagati kubera yuko tutashoboye kukirangiza, ariko ibyo washoboye kumva byatumye utwandikira ushaka kubitangaho ibitekerezo. Ngaho umwanya ni wawe. Yewe nkurikije amatora nagendeye ku matora, bamwe bashyigikira ko Tshisekedi wenda yaba yaratsinze bikiye mu kuri, ariko ngewe ntabwo nemeranya nabo bitewe n'uko amatora nibwo bwa mbere nari mbonye amatora aba mu gihugu iminsi urenze umwe, iminsi kabiri cyangwa itatu. Ariko ntabwo wumvishe se impamvu basobanuye impamvu byabaye? Impamvu barazisobanuye, ariko ziriya mpamvu ntabwo zumvikana, kuko akenshi byagiye biterwa n'intambara n'imvuru zagiye ziba hirya no hino, kandi umukuru w'igihugu wari urangije manda ya mbere yagombye kuba yarakemuye ibyo bibazo, amatora akaba mu mucyo. Ariko baravuga yuko ibyo bibazo bimaze kuba, bararebye baravuga bati aho kugira ngo tubuze umuturage uburenganzira bwe, twakwemera tukongera ibihe cyangwa se amasaha, ariko umuturage akagira uburenganzira bwe bwo gutora. Ibyo si ibintu byumvikana. Indi ngingo nashatse kugarukaho ni uko igice cy'amatora cyabaye mu gihugu ntikibe mu gihugu cyose, kikaba mu gice kimwe, ahandi hose ntikibe. Nabyo nashatse kubigarukaho, ubwo nabyo nabonye nabyo amatora ataraciye mu mucyo bitewe n'iyo ngingo. Nk'iwacu Masisi muri Rucuru aho nta matora yahabaye. Ariko hari impamvu, kandi umukuru w'igihugu yarabivuze, avuga yuko amatora atazaba kubera intambara iriyo. Urumva si ibyo bintu bitumvikana? Ntabwo byumvikana, kuko ibibazo by'intambara niwe wabiteye, kandi yagombye kuba yarabikemuye mbere y'amatora. Nubwo tutajya muri izo mpaka cyane, kuko ibyo twarabivuze amatora atari yaba, icyo kiganiro twakivuzeho, ariko turimo turavuga ubu ngubu amatora yarabaye, ararangiye, bavuze yuko Perezida Felix Tshisekedi ucyuye igihe ari we watsinze amatora. None ibyo wowe ubona hari amakimbirane cyangwa se hari impungenge ubifiteho? Impungenge zirahari cyane, kuko abo bari bahanganye mu matora ntabwo bemera ibyavuye mu matora. Ubwo rero kutabyemera kwabo, kandi nabo bafite ababashyigikiye benshi, abaturage benshi babashyigikiye, ubwo ibyo ngibyo mbona bizateza imvururu mu gihugu kandi bikatugiraho ingaruka batuye muri Kongo twese.
none byatera ingaruka cyangwa se ahubwo iyo amatora ataba nibwo byari gutera ingaruka? Kuko sinzi niba warumvise ibyo nshingamateka Emmanuel Ngaruyemuhozi yavugaga. Yaravugaga ati amatora yabaye muri 2016 yakereweho imyaka 2. Ati ni ubwa mbere amatora akozwe muri Kongo agakorerwa ku gihe. Ati ibi ni ibintu tugomba kwishimira nk'abanyekongo. Aho nta kuri afite koko? Mbo icyo ngicyo wenda aricyo bahinduyeho, ako ngako nako baragahinduye wenda n'akantu keza kabaye, ariko nanone hari ibibazo mu gihugu kuva yajya ku butegetsi, kandi yagombye kuba yarakemuye ibyo bibazo. Rero amatora akaba mu mucyo, abaturage b'igihugu bose bagatora. Ubwo rero bari abantu temera ibyavuye mu matora, bariya bahanganye mu matora, bariya nibo bazateza ikibazo, kandi abo bashyigikiye ndabona bizagira ingaruka ku baturage, kubera ko imvururu zigomba kuba biragaragara kandi zaratangiye hirya no hino. Wumvishe bariya batumire bacu ko babivugaga, wumva hari uvuga ibitandukanye n'ibitekerezo byawe cyangwa se ibihuje n'ibitekerezo byawe? Mbo ngewe wenda nka Muhozi nagarukaho kiriya kintu cyo kuvuga ngo bwari ubwa mbere ngo bibaye, biriya ari ubwa mbere, ariko ni ibintu byari byarateguwe, kuko barabiteguye babishyira mu buryo, bashyiraho abashinzwe kuyobora amatora, abayobozi ba seni bose bari ku ruhande rwa perezida Tshisekedi. Kandi bariya rero nibo babishyize, yari ikinamico, kuko nibo baramunomye. Ni nko kunoma amatora yari sambura, bakoze sambura, baramugennye, baranomye, ni nko kunoma hariya. Ariko Olivier, ubwo igihamya ufite ni ikihe koko? Igihamya ni uko yari bahinduye umuyobozi wa seni, kandi umuyobozi wa seni akomoka ni wo mu miryango imwe na perezida Tshisekedi. Ubwo rero ukumva ntaho yari kubura gucamo. Perezida Tshisekedi ibyo ntiyabisubije koko? Olivier yaravuze ati uyu muntu nta nubwo nari nanamubona, simuzi, sindavugana nawe ibyo barabimubajije arabisubiza mbere y'uko amatora aba? Yarabisubije, ariko nawe urabizi umuntu uhanganye mu matora nta kindi yasubiza. None si wowe yajya kuvuga ni mwene wacu ngo aranshyigikiye, urumva yabivuga? Ariko birazwa, abakongomani bose barabizi niko bimeze. None uretse ibyo ngibyo uvuga Muhozi yarimo avuga, hari ibindi wumva bitandukanye n'ibyo abatumire bacu bavuze mu kiganiro gishize? Ikiganiro nagifatiye hagati, ntabwo nabashije kukirangiza cyose, ariko ngewe icyo ntemeranya nacyo ni icyo ngicyo, ko amatora yo yari ikinamico byo rwose, niko ngiye mbibona. Waba warakurikiranye uko ubutegetsi bwagiye bubivuga? Ubutegetsi bwagiye buvuga bwirengera, narabikurikiranye, ariko kwari ukwirengera, ntabwo byari ibintu byumvikana. Kuko bavuze ko aho habaye ibibazo bagerageje kubikemura, niko bo bavuga. Wumva batarakoze icyo bagombaga gukora? Aya ntabwo ngenda nyuzwe rwose, ntacyo bakoze. Wumva wowe bari gukora iki ubwo? Mbere yo kugira amatora bengeye, numvaga baragombye kubanza bakemura ikibazo kiri mu burasirazuba hano iwacu muri Masisi, bamara gukemura icyo kibazo. Ntibagerageje? Aya ntabwo bagerageje, kuko nk'urugero nk'umuhari M23 bagerageje gusaba ibiganiro kuva kera, babima ibiganiro, kandi iyo baza kubaha ibiganiro ibibazo biba byaravuye mu nzira. Ariko perezida Tshisekedi yavuze impamvu atabaha ibiganiro. Ni iyihe? Yarabivuze, aravuga ati ngiye singanira na M23, ndashaka kuganira n'u Rwanda. None se M23 ko ari abakongomani yaganira n'u Rwanda, u Rwanda rwavugira M23? Ariko we niko avuga, akavuga ati ni u Rwanda rubafasha, akavuga ati niyo mpamvu ngewe ntazaganira na M23. Ntabwo ari byo, kuko M23 yagiranye amasezerano na Kabila wahozeho. Ayo masezerano arazwi, kandi icyo gihe Kabila ntabwo yigeze agirana amasezerano n'u Rwanda, yayagiranye na M23. Ariko Kabila na Tshisekedi bakamara amezi 18, ntabwo u Rwanda rwari ruzi iyo gahunda yari M23 na Tshisekedi. Gusa wowe ndumva ubabajwe nuko iwanyu muri Rucuro na Masisi hatabaye amatora, ariko ni ahantu hatoya ugereranyije n'igihugu cyose. Ukoresheje ukuri mu gihugu cyose hashoboye kuba amatora ahandi hasigaye. Urumva ibyo bitatuma nk'umunyekongo ubyishimira? Nta kibazo kuba harabaye amatora ahandi, nibagira amahoro bagatuza, twebwe iwacu nta kibazo. Ubwo ntabwo tuzamubara nka perezida. Ubwo abatuyoboye ubu ngubu tuzakomeza tubafate nk'abayobozi bacu, nuko nabo bayobora aho batowe. Okay, urakoze cyane ku bitekerezo utanze Olivier Mbabazi. Murakoze namwe. Ku murongo wa telefoni kandi turi kumwe na Mukeshimana Dieudonné. Mukeshimana Dieudonné, uranyumva? Ndabumva. Uherereye he? Ndi Bujumbura mu Burundi. Nawe rero waratwandikiye Mukeshimana, ushaka gutanga ibitekerezo kuri kiriya kiganiro twabagejejeho kuwa gatandatu ushize. Ngaho duga ku ijambo.
yego cyane nagiye ndakurikirana processus electorale yabayeho muri Congo. Ndabona ko mengo n'amatora yabaye afise udusha yisangije bivanye n'amamitingi uko yagiye arakogwa amajambo uko yagiye arakurikirana ibikorwa byo kwiyamamaza byo kwiyamamaza bien sûr urazi bakandida bari bayarimo baboneka cyane ari Perezida Tshisekedi hamwe na Moise Katumbi uko bagiye bariyamamaza uko bagiye kurangiza ibikorwa byo kwiyamamaza byabo urabona yuko atatuze byari bisa n'ibiri mu bivanye amajambo yagenda arakoreshwa hanyuma igituma ngize ati n'amatora asa yafise ibisha yisangije nuko hari uturere usanga bagira bati turiya turere ntituzotora bivanye n'imvo izi nizi par contre mu president aje kuva muri ayo matora intambara kucyuze cy'iruhande isugu b'ikiruhande ahubwo rero imigenderekere myiza y'ayo matora kugira ngo bibe byari gukoreka mu nzira nziza nuko bari kuba bacecekesheje kwanza iminwa y'imbunda iri muri tujya turere twa Masisi twande twa Rucuru bagacecekesha iminwa y'imbunda binyuze he mu mishikirano bamara kuganira gutyo hakaba amatora nico mbona cyari kuba ariko icyo urimo uravuga ngira ngo wabyumvishe ndimo ndabiganira na mugenzi wawe Olivier Mbabazi namusobanuriye uko umukuru w'igihugu cya Kongo yabivuze asobanura yuko yagerageje rwose uko ashoboye ngo yari inshingano ye ya mbere agifata ubutegetsi kugarura umutekano mu gihugu cyose aragerageza yitabaza ndetse n'amahanga ni ukuvuga ibihugu by'abaturanyi kugira ngo bimufashe ariko birananirana yaragerageje icyo rero yirinze gusubika amatora kubera ko ari ibintu byari byarabaye gutyo muri Kongo aravuga ati reka nce uwo muco amatora be kandi akavuga ko ahantu atabaye ni agace gato ugereranyije n'igihugu cyose ibyo ntibyumvikana rwose Mukeshimana kumvikana ni kimwe ariko ni ukuvuga mu bintu bijanye n'amatora hamwe n'imibereho y'abanyagihugu ni ukuvuga hariho abatora n'abaja gutorwa uwutowe igihambaye si ukuba yobatowe igihambaye ni ukuba aja kunezereza abatoye nico baba bamukeneye ko ahanini ubundi bwo si ibiharuro biba byavuye mu matora abantu uzenya abanyagihugu batora baba bakeneye ahubwo ni ukuntu nyira gutorwa aja kugira kuvyitwaramo ni ukuvuga ko ireve amatora ubunye yaraheze Perezida Tshisekedi yaratsinze hasigaye rero urugamba afise rw'ukuntu aja kuba president w'abamutoye n'abatamutoye muri twa turere wa bose nico ndiko ndagomba kugarukako kuko ubundi bwobwo inzira nyayo ya mbere nuko hari kuba hamanje kugira ugucecekeshwa kw'imbunda muri tujya turere hakaba amahoro gutyo abaja gutora bakaba bisanzuye bakagenda vyoroshe nta ntambara nta kimico ubundi bwo abantu bari bakeneye bakagenda ariko ibyo ntibyashobotse gusa tujye kuri ibyo ngibyo urimo uravuga yuko agomba gutegekera bose kandi niba warabyumvishe muri kiriya kiganiro cyo kwa gatandatu ushize twahitishije ijambo rye akimara gutsinda nibyo yaravuze ati njyewe ubu ngubu ngiye gutegekera abantoye n'abatantoye ibyo siko yavuze n'ubundi ico nico bita gutegeka normal nico bita gutegeka nico nyene ico nyene aramuka abaye bugishobore niho azoba ashoboye kuzuza inshingano ziwe kuko hariho ni ukuvuga ni nk'ikirore agiye kugira kurabirirwamwo uburyo agiye kugira kuyobora bijya bice bititabiriye amatora kumva z'izi ntambara zari zizirimo kuko abo bantu zabo bariko baragwana n'abanyekongo bose kubegeranya nk'abavukanyi basubira bagire ijambo rimwe bahuriza ko nukonye gutyo abantu kwamana intekera ku mutwe bariko barirukanga ntabo bihimbara kuko nawe ubwiwe ndazi ko bitamuhimbara hari umugwa w'abaturage ngire gutyo nyene bamwe barefise intekera ku mutwe bariko bagenda bahunga bagenda ndumva rero urumvikana n'abatumire bacu mu kiganiro cy'ubushize kubyerekeranye n'uko bifuza yuko yayobora igihugu muri imyaka 5 iri imbere cyane rwose uko yakiyobora nuko agira ashimisha donc abitwa bakongomani bose atagusobanura ati naka ati afise amerekezo yaje aturukana ariko yamaze kuba umuntu yitwa umukongomani amenye ko ari umukongomani amutware nk'uko ariko atwarira uwundi muntu runaka w'umukongomani tayi gisobanuro runaka kibirimo. Ndagushimiye Dieudonné Mukeshimana ku bitekerezo utanze mu mvune imvano. Murakoze cyane.
uwundi dufite ku murongo wa telefoni ni Theophile Tungane. Theophile Tungane, wowe uherereye he? Yewe mperereye mu muji wa Goma. Ngaho tubwire rero, waratwandikiye ushaka gutanga ibitekerezo kuri kino kiganiro cyahise kuwa gatandatu ushize. Ibyagushimishije ni ibihe cyangwa se ibitaragushimishije ni ibihe muri kiriya kiganiro? Ku tariki 20 z'ukwezi kwa 12 2023 haje kuba amatora muri Congo. Ikintu cyari kudushimisha nuko nyine ubutegetsi bwaje kubahiriza itegeko nshinga bukaorganiza amatora, ariko none uburyo amatora yaje gukorwa ntabwo byari kudushimisha turi nk'abaturage. Habayemo ibintu byinshi byagiye biratesha agaciro, ugasanga abaturage ni benshi bagiye gutora, bamwe bakavuye badatoye kubera akavuyo, ndetse ntabwo byari kudushimisha cyane. None ikintu cyari kudutangaza hanyuma nuko twari kumva ngo hari abantu bamwe bagize ibintu byo kwiba, ugasanga mbese ntabwo amatora muri rusange ntabwo yagiye neza. Ariko ibyo ubutegetsi nabwo bwarabyemeje, buravuga buti koko hagiye habaho ibikorwa hamwe bukavuga ariko yuko ahabaye ibyo bikorwa bagerageje kubikumira kandi amakosa yabaye barayakosora. Ubutegetsi kuvuga gutyo ntabwo wenda ndatekereza yuko ari nko kwiregura, ariko amakosa menshi yagiye araba, twagiye turabireba. Mbese bari bateganyije yuko amatora agomba gutangira saa 1 akarangira saa 11 z'umugoroba, ariko twaratangaye kubona ko byagiye biragerana nijoro, ugasanga amatora aragiye yatangiye nko mu masaa 4, biragenda ijoro ryose abantu bari gutora, mbese bwarakeye n'ejo birakomeza. Biradutangaza cyane. Ntabwo leta yari yateguye amatora neza, ni nayo mpamvu haje kubamo amantivalere menshi. Ariko nubwo ari akanama gashinzwe amatora kateguye aya matora, leta yagiye ivuga yuko ako kanama nubwo hari ibitaragenze neza, ariko ko muri rusange ibyinshi byagenze neza. Ngira ngo waranumvishe no muri kiriya kiganiro umushingamateka Emmanuel Ngaruyemuhozi ukuntu yabivuze, yaravuze ati ntabwo turi abamarayika, ariko icyangombwa nuko amatora yabaye, ati abantu benshi bari baduciriye urubanza yuko amatora atazaba, none arabaye kandi abaturage bitoreye abayobozi babo. Ntabwo ibyo byakunyuze? Yego, ibyo birashobora kunyura gatoya, kuko nanje tugitangira nabanje gushima yuko kuba igihugu cyaratekereje kuorganiza amatora ni ikintu cyadushimishije twese turi nk'abaturage, ariko uburyo ayo matora yabayemo nibyo bitatunejeje cyane. Hanyuma se ibyo abatumire bacu yaba Emmanuel Ngaruyemuhozi, yaba Wilson Twitegure cyangwa se Joseph Sebarenzi bavuze, byo byaragushimishije cyangwa se hari utunenge wabonyemo? Ntabwo nabura gushimira kuba baratanze ukuntu babitekerezaga, ariko mu buryo bwa rusange ntabwo aya matora ntabwo yagenze neza, ntabwo byadushimishije turi nk'abantu benshi. Ariko ntumvishe ko na Joseph Sebarenzi yabivuze, ariko akanavuga yuko ku rundi ruhande uko bari biteze ko bizaba bibisi ko byabaye, kandi yuko abanyekongo mwese mugomba kubyubakiraho kugira ngo muteze imbere igihugu cyanyu. Ibyo nawe ntabwo byumva? Ibyo buri muntu wese afite ukuntu uko abyumva, ariko ntabwo nta cyizere biduhaye. Uburyo amatora yagenze nta cyizere biri kuduhereza yuko nyine dushobora kugira ubuzima bwiza nk'abantu nyine twatoye. Bigaragaza yuko ahazaza h'igihugu hatazaba heza, intambara zishobora kuzaba nyinshi, cyangwa se ugasanga ubuzima bw'abaturage muri rusange busubiye inyuma. Ibyo byose bigaturukana n'uko amatora azaba ataragenze neza. Dore nka buno mu karere ka Masisi na Rucuru nta matora yabayemo. Aloroke uko twabitekerezaga, twari twifuzaga yuko amatora aba mu gihugu cyose, ariko nyine ku buryo leta itashoboye gufata responsabilité zayo ngo ikoresha amatora mu gihugu cyose, ibyo ni ibintu biri gutuma tugira ubwoba ko ahazaza h'igihugu hatazaba heza cyane. Reka wenda mbanze nkubaze, we waratoye, washoboye gutora kuko wavuze kuri Goma? Yego naratoye, ariko ntabwo byari byoroshye. None niba atari ibanga, we wari ushyigikiye nde muri bariya biyamamazaga?
amatora gutora k'umuntu ni ibanga ntabwo ushaka ko mvuga ngo nari mpishyiye mbe ariko iyo ari yo byose mu magambo wavuze ntabwo ari ushyigikiye Tshisekedi. Oya, ntabwo nshaka kwipronosa kuri icyo kintu ariko nyine nk'umuturage umenyereye ubuzima twabayemo, ntabwo twese twari twifuza ko haba impinduka mu miyoborere y'igihugu. Tshisekedi amaze gutsinda yavuze ko agiye gutegekera abaturage mwese ba Kongo. Iryo jambo ntabwo ryaguhumurije ku buryo ubwo bwoba ufite bushira? Iyo ishobora kuba ari imvugo nk'abanyapolitike kuko ubundi basanzwe bavuga, ariko mutekereze kuva yaje ku butegetsi amapromese sinzi ngo ndabivuga gute mu Kinyarwanda. Ibyo yizezaga abaturage. Ibyo yijeje abaturage ni byinshi, ariko urebye realization dushobora kuvuga yuko kubishyira mu bikorwa atagejeje no muri 50%. Iyo niko ngewe ntabwo yagejeje mu cya kabiri. Ntacyo ngewe uko mbibona, ntabwo yijeje abantu ibintu byinshi, ariko urebye ibikorwa biri hasi cyane. Ntabwo rero twagiye icyo twizera kuri ino manda ya kabiri ngo dutekereze yuko ntari icyo azadukorera icyo atashoboye gukora muri iyi myaka yindi itambutse. None ko yatsinze wamwifuriza icyo ubu? Yego, nyine kuba yaratsinze turashobora kubyemera, tukemera yuko yatsinze, ariko icyo twamwifuriza azayobore neza, Imana izamwinspire ashobore gushyira mu bikorwa ibyo yemereye abaturage. Imana izamufashe imuyobore. Okay, urakoze ku bitekerezo utanze Theophile Tungane. Murakoze namwe cyane. Ku murongo wa telefoni kandi turi kumwe na Gerard Kargezo Mwamba. Gerard, uherereye he wowe? Jewe neza mperereye muri Remera, muri Sud Kivu, muri Uvira. Muri Kivu y'Amajyepfo. Amajyepfo muri territoire ya Uvira. Waratwandikiye nawe rero ushaka gutanga ibitekerezo kuri kiriya kiganiro cyahise kuwa gatandatu. Ngaho tubwira ibitekerezo byawe. Jewe ibitekerezo nashatse gutanga, jewe nagize amakenga mfatiye kuriya mu deputy ari muri Nord Kivu wa Tshisekedi, bavuga yuko amatora yitwa Emmanuel Ngaruye Muhozi. Avuga ko amatora batayemera, ariko jewe nanjye ngira ikibazo, ndavuga ati none kubera iki ngaha muri Afrika, mu bisanzwe muri Afrika yose. Ariko buretse gato Ngaruye we yarayemeraga kubera ko nuwo muri Union Sacrée yo kwa Tshisekedi, ahubwo utarayemeraga ni Wilson Twitegure ukuriye urubyiruko rw'Imasisi mu ishyaka Ensemble pour la République rya Moise Katumbi wabaye wa kabiri. Okay, na inavyitanije uri wa Moise Katumbi ngene niwe najya n'ishure. Mbo dufite ikibazo ngaha muri Afrika, abantu kese batavuga rumwe na leta iyo bagiye mu matora. Cyo sinibaza uriya nyene ndiko mbwira uriya ari mu ishyaka rya Katumbi, uriya w'Imasisi Wilson. Niwe ndikubwira, none kuki se bagenda mu matora, hanyuma none bagenda mu matora kugira ngo ibizova mu bavyanye, cyangwa bagenda mu matora kugira ngo uko bizogenda kose bemere? Nivyo niho rero bidutangaza muri Afrika. Usanga no, ariko yavuze yuko bagiye mu matora bazi ko bizagenda neza, bagiye babona amatora agiye gutangira ibintu birahindutse. Niyo mpamvu yavuze yuko ibyababayeho nta kuntu bitari gutuma ahubwo bakora imyigaragambyo. Mbega niyo ngwanda dufite ngaha muri Afrika, mbere igihe baje mu matora muri 2018 hoho ntibyabayeho, none hari intsinzi batahukanye, nta ntsinzi batahukanye. Igwe ariko nyine niko avuga ati aya matora niyo yabaye mabi kurusha ayandi yose yayabanjirije. Aya matora yagenze neza, tuje tuvugisha ukuri, abantu bazavugisha ukuri. Nko ngaha muri Sud Kivu, mu majyepfo ya Sud Kivu, nukuri ubiravye ukuntu byari bimeze, Tshisekedi yarafite abantu benshi bari nyuma yiwe. Yagenze neza aho ngaho nyine uvuze Uvira aho uri, ariko bobo aho bavuga bari, kuko hari n'abagenzi bawe twavuganye bakomoka muri Masisi na Rucuru, bo babajwe cyane no kubona amatora yarabaye, uturere twabo tudashobora kujya mu matora. Oya, turere ko turimo imvururu kuva kera 2018 nta matora bagiyemo. Hari imvururu, hari za M23, hari za RDF, hari imigwi myinshi y'abagwanyi. Ariko naho ngaho muri Kivu y'Amajyepfo irahari, kuko aho bashoboye gutora. Twebwe ngaho irahari, mbwa twebwe ukuntu ngatubayeho tubatandukanye n'abari abantu bahariya. Twebwe ngaho imvururu zirahari, ariko ntibyashikira gukorera rugero ruri hari. Aho rero niyo mpamvu bavuga bati Tshisekedi yaraneshejwe
na mbere kubera ko byamunaniye kuzana amahoro aha iwacu muri Masisi no muri Rucuru. Niyo mpamvu tubona yuko Tshisekedi adakwiriye gutegeka Kongo, niko bavuga. Okay, ivyo ndabatahura kandi niho ubwenge bwabo bugera. Gisekedi nawe ni perezida, kandi perezida akorana na twebwe abanyagihugu. None abanyagihugu tutakoresheje ingufu nk'uko ndagwaya akaronga muri Sidikivu. Muri Sidikivu hari imvururu, ariko usanga abanyagihugu baho barafashanya na leta, nubwo ibintu bita bigorana ariko ntibyoshikira nk'ahariya bari. Twese banababwira nti byiza bo kwemeza avuye mu matora hama bagategera andi matora azokurikira. Ariko ibyo bavuga se, bavuga impamvu batemera ariya matora ntibifite ishingiro se? Nta shingiro na rimwe rifite kabisa. Nta mvururu wabonye zabaye, nta bikorwa wabonye byo konona ibikoresho by'amatora, biriya bintu byose bidodomberaga ntabyo wigeze ubona? Biriya byabaye hariya. Buriya ugiye uraba neza muri politiki ya Afurika dufite ikibazo. Ugiye uraba amatora hose ahantu habuze, usanga abantu bo muri opposition kenshi bamara ka kantu k'agatima, bafite agatima kameze nabumva bakorana. Nubwo ko ni ibikoresho by'abazungu, abazungu barabahenda. Buriya bariya ntabwo bafite. Ariko muri Afurika ariko hari abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi batsinze amatora. Ntiwagiye ubibona hirya no hino muri za Zambia n'ahandi? Nibyo byarabaye, ariko biravye no guhakarura ngaha muri bihugu bitatu, mu Burundi, mu Rwanda no muri Kongo, hari ukuntu umenga ntitwishira ngo twizane, hari ukuntu tudakundana kwanza, kandi ntabwo dukunda igihugu ugiye abanyapolitike no mu bihugu bitatu. Ivyo ndakubwira. None nkawe ubona ubutegetsi bwari gukora iki kugira ngo ibyo bidodomba ntibashobore kubona urwitwazo? Ubutegetsi ubiravye twebwe abanyafrika mu mico yacu y'abanyafrika nk'ibihugu bitatu, Burundi, Kongo n'u Rwanda, hari ukuntu tutabona ibintu kumwe. Opposition kenshi yamayumvira yuko ari ifite ingufu, ariko opposition nta ngufu yagira, ko usanga nakagwi k'abantu. Reka ntabwo ari abantu bose, nakagwi k'abantu. Uravuga yuko amatora yagenze neza, ariko niba warumvishe abatumire bacu ibyo bavuze, bafite impungenge z'imyaka 5 Perezida Felix Tshisekedi agiye gutegeka mu kirengo cye cya kabiri kubera ibibazo Kongo yikoreye. Wowe ubona ni iyihe nama wamugira muri iyi myaka 5 agiye gutegeka? Icyo namusaba kwanza, hariya muri Masisi iriya mitwe yose yitwaje intwaro, yabanza akaganira nayo, akayishyira hasi, bakakwanza bagashyira kwanza ibigwanisho hasi. Hanyuma ko yavuze ko ntabwo wibuka ko yavuze ko atazapaganiriye n'umutwe wa M23? Mu bisanzwe M23 biravye ukuntu ikora, ntabwo ikora nk'abantu beza mu gusa, n'abantu nyene uravye ibintu bariko bakora hariya, yabashakira ibiganiro nk'abantu. Waruvuze ko yaganira nabo, ariko nubwo yaganira nabo ntiyaganira nabo ngo bashyire mu gisirikare. Yavuze ati yaganira nabo bakajya mu buzima busanzwe, ntiyavuze ngo yaganira nabo ngo baje mu gisoda, baje mu nzego apana. Ariko uremera ko yaganira nabo? Yaganira nabo mugabo yo ntabwo ngo baganire nabo, kubera biravye kiriya kibazo cya kera, nubwo tube turabana bato ugiye harura za CNDP, za Rangunda, Sebatwari n'ibindi. Kiriya kibazo ni ikibazo gikomeye cyane, azagenda naco bukiye mugandazi yuko byanye bikunde kizogenda neza. Uretse kuganira n'iyo mitwe twaje ibirwanisho, ikindi ubona yakora ni iki ngo turangize? Nuko yakora ibishoboka byose nka perezida, agakorana n'amahanga. Iyo opposition kandi yakorana nawe kugira ngo bazakire hasi, kuko iyo opposition biravye nubwo turabana bati iyo opposition ushobora gusanga niyo ifise mu kuguru hariya, niyo ifise mu kintu gikomeye cyane, Moise Gatumbi n'abandi ugiye mu ibintu ariko bavuga. Buriya bari abantu niyo bariko barashyira mu kuguru cyane. Okay, urakoze cyane ku bitekerezo utanze Bwana Gerard Mwamba. Nuko turabashimiye no kubaha mumenyesha makuru. Aha rero niho turangirije iki kiganiro. Reka mbashimire mwese mwagiteze amatwi. Shimire kandi na Derek Clark hamwe na Yvette Kabatesi bamfashije mu buhinga bw'ibyuma. Mwari kumwe na Ferenga Kwaya na Hunda.